kanti yini lengayithola imali litawukwehla tibe subsidized noma fiselo ukuthi ekugcineni kwako konke umuva kaphile ngelikhono lakanalo. Sinibingelele eMaswati naninonke even kwathi sephela kwekuthi sisakata umhlaba wonke ligama lami ngizakhele ngakamabuza kanti namuhla ke sihlangene lapha e-podcast ethu ecala ngqa lapho khona sizikhuluma sithi arts indaba lapha eSwatini sihlawu ke sikhulumisa tona tindzaba talapha kaNgwane kwekuthi ingabe kuhamba kanjani ngalapha kule industry yethu yetemakhono nawo ke emasiko ekhathi sifuna kubuka nje ukuthi silive singachumana kanjani singakhuluma sithini ngoba itolo lokhu bekulukhuni kwekuthi sithole imuvo yenu kwekuthi ingabe kuhamba kanjani ingabe yini lekushodayo ukuthi kulungiswe lapha nalapha silive ingachitha isikhathi senu ke namhla ke siyayivula le center lana kaManzini iManzini Art Center ke kuyivula kwethu ke namhla ke sibusisekile sinaye ke ngasho ukuthi yena ke minister wethu lohloniphekile wetemakhono sivusele minister. Siyavusela mfana wengwenyama sivusele nakuso sonke sive seMaswati. Siyajabula nje kuba khona la kule studio. Siyadichenya ngazo. Sesisale sive ukuthi likhona nekhono lelikhona la kuwena. Ekukhuleni kwami bengihlabela kodwa ke unayindzaba ethiwa amadodana. Vele bengisekhwayeni lenkulu yasesontweni nje ngihlabela kwakunekhwaya kuthiwa buhle bamadodana. Ngiyakhumbula nami ngisakhula siyawurecorda. Tingoma nanga uyawubuka nje ungathibona mhlawumbe utilandzelele noma ingasayiboni nje kuchubeka kwayo kodwa ngahlabela nami kakhulu. Nibeke nje bese podcast ke sike ku talk show lana ke we are going to break the ice with the minister. Sasive nje umcumunye minister wami. Sikholela ukuthi laba la ngikhathi bakwadi kuhlabela. Yebo. Abatangibambisa. Asasive. Kanti yini ngayithola ehlane silo okungayithola ngiyancoba ayibambeni mathu no sisithatha simbhadalisa lapho emakhaya ngoba nayiva nani vele phuma ngalana ukuthi igcotshiwe uyabona inebo honor yabona honorable minister ikanjalo no nako ke sisilapha sihlethe khona namuhla lapha kule art center lapha kaManzini bengifuna lokuva ukuthi le infrastructure lena isho kuthini ku minister. Sijabula kakhulu mfana wengwenyama ukuthi kungaba nale center lefana nale event la khona labanemakhono batawukhona ukuthi bawathengise bawakhombise ngoba sifisela ukuthi ekugcineni kwako konke umuva kaphile ngelikhono lakanalo. Nase kunale infrastructure lefana nalesi kholwa nje ukuthi imove lekahle towards i-direction ku-professionalize ama-arts ethu ama-artists ethu abe kahle akukhone ngoba labanye kwanza bavinjwa ukuthi kuyadula naloku recorda nje kukodwana. Lana ke vele sikholwa ukuthi umsebenzi utaba mhle kakhulu. So njengoba nje sineyishaleni nengakhulu lapha kaNgwane bozukana balikhuni siyathi usitolo sibonile nende ama-art center all over the country nyaloku ezilapha kaManzini la kwi-center khona sinale studio lapha khona sinako konke cishe konke lokuthi ngoyi-artist lapha kaNgwane. Ingabe i-ministry ikubukileni ukuthi insha ngenteka maybe imali litawukwehla tibe subsidized noma vele batakhokha leti imali tabojozi na? Mfana ngwenyama siyabonga. Umgomo lomkhulu weministry ukuthi akube affordable. Yes. Wonke liswati lelikhona lelifuna ukuthi iphilisa ngamakhono. Vele angeke kube ngilama rates lesiwabita ngesingisi sithi a commercial. Sitawukhipha nje lawo ma tariffs ngoba phela kufuna sibhadabhadale bogesi nemandi ukuthi lichubeke le office libe khona kodwa akusiko lokutawethusa. Vele wonke mfuta ubukhona ukuthi cha ngakhona ke yawu direcordela nami ngithengise nami ngikwadi ukuphila ngiphile nebantu abamna ngabe sebane bantwana lapha. Sesebancane nebekunene ke
angikhuluma ke ma 2000 manje information lena itolo sike sabona ingwenyama ihlabelana lenya igroup lapha kaNgwane ingoma lebe imnanzi kakhulu ithi siyabonga Jesu ngiyacabanga ukuthi kusasa nathi sitayibona ingoma le lapha khona bafeatureisha khona minister ithi samthola ehlane ne hayi mapiano sokuthi nemapiano nje ngisabuka kulama group la khona ukuthi ngisawa interviewer ngoba angihlabe nje sinoma kanjani kufuna vele igroup icine embamba ukuze itothola induna itohlabelana kodwa ke kugathe lokuthi kungenteka ukuthi uyawuphela umnyaka lotako vele induna ibingenile la yenye igroup e studio ngoba hayi nenduna iyajayiva angacitsela isikhathi indvuna ninebenginene behlethi nayo ke indvuna yayo phela insha nawo ema sports babenzima lapha siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi kule podcast siyathemba ukuthi na ubuya kolana ubuya ne record minister angifuna ungena nje lana shaya ipiano sikhala phasi noma siguqo kunjalo hawo sibonge kakhulu umfana wengwenyama kungaba kuqhubeka nje siwethembise emaswati lokuthi vele siyafisa lokukwenta ukuthi kube lula ukuthi bakhombise amakhono abo silitiko nje sinako kubuka ukuthi siyafuna ukuthi babe bakwadi sithole le track letawukwadi ukuthi bangahamba bayisebenzisa outside kuma regions abo bonke labafuna kwenta ama events khona ikwadi kuba nale le stage kube le stage lesikhona we are looking forward to that ukuthi kuphela lo mnyaka lo sibese siyitholile ngoba sifuna vele bonke emaswati nangabe kukhona la kafise kwenta ema events akathola inzuzo phela kungabe sekonke sekuthathwa ngilokuthi sibhadalele le stage sabhadalela abo sound system la ngakithi vele sitawuzama sikwende ukuthi kube phasi kakhulu bato ukhona kuthola inzuzo emaswati siyabonga kakhulu ukusekelwa ngwemaswati akubonga thina kakhulu shide ingonyama yasa kuthiwe ngkwe nangoke lengwele sikhuluma ngaye siyabonga kunjalo